Kohai Zone Football le Volleyball Championship zonna Sialhawk nga nisom paku atanga nisom ni pathum chunga khel ani hetai hian volleyball meichhe bika BTGSA le Sialhawk GSA ten final munom takmen khela an en hovila kan transo kan chakem khiro photeng Six. Seven, five. Six. Nine, six. Heavy play, 17-12.
serve. 22 all.
Service serve. Set khát về lại anh lên cho
哎，会搞那个，准备一种水水看，我们先来说一下。Service turn. 1, 2. Oh, we put this start on the service turn.
14-15. Getting paid 19-18. Getting paid 20-18. Siapa yang set, biar letak, biar set kat. Bola set biar kelihatan ni.
serve. 4-2. Six, five. Six. 9-6.
22-23. an munom hle mai Silhawk GSA le Biate GSA volleyball team mai chia khelte an munoma enaman la a khel zong zong hun chung rei deu wangin kan han kat deu thuk thuk ani a ruate alo ta rol bok nen kha kan lakin chialo dewa amaro chu en tham tak om thowin kan han ria a volleyball khela hian best of 5 khelni in game nga khel tur ni a game thuma Silhawk GSA lamin chakna la in Biate GSA lamten game khata chakna han lo ve ti chuan Silhawk GSA volleyball mai chet team lamte an champion ta ani Khowhai zone football le volleyball championship zonna hian volleyball big ki thang huta sai lo sia jangnan pulal ram moi ten upa champhai amiten awan sponsor ania an chunga GSA ten lom thuan soimol mola an ni wang hian helai huna a thau tak main volleyball te po an khel thei pha te po tila kan soi sual lutuk lo tur angai la tunai hian pulal ram moi ten upa in champion team te tha an lak pui
เรียลแม็กอันนี้ทุนจุมาตานชวนที่ส่งหินี่แหละพดเสละมีป่าอินกันชุนส้มแรง